80% уже свети давлати эконом шид дӯстони азиз. Дӯстони азиз, мо дар як ҷо 11 киловатта пор сол часп мода будем, уже қариб ки 1 сол шидеса, имрӯз 10 сентябр дӯстони азиз, 80% ай свети давлати уже эконом шидаги, 20% ай свети давлати истифода бурдеса тамом дӯстони азиз. Кадом вақт ай свети давлати истифода мебаранд? Вақте ки аккумулятори зарядаш камон, ай свети давлати истифода мебаранд. Агар расходи шумо бисёртар бошад, зарядша нигоҳ мекунед, камон уже расходона камтар мекунед. Объёми хона калонтар аст, барои ҳамин ай свети давлати ҳам истифода бурда истодааст. Агар шумо хонатон объёмаш майдатар средни бошад, 11 киловатт, захираш 15 киловатт бошад, бе ташвиш худохоҳ иншоалло истифода бурда мегиред дӯстони азиз. Холодильника, плита, кондитсионер истифода бурда мегиред, шавда камтар эконом мекунед дӯстони азиз, захирани нигоҳ карда. Соҳиби хона даволни аст, бемалол худохоҳ истифода бурда истед. Агар барои шумо бо свети солнечӣ дар кор бошад, рақамҳо дар зери навор бемалол занг зада муроҷиат кунед дӯстони азиз. Дӯстони азиз, ина панелҳоро бо рӯи креша насб кардагим. Худохоҳ 100% истифода бурда истед. 11 киловатта инвертор, 15 киловатта захираи шабонааш. Бе ташвиш худохоҳ истифода бурда истед. 80% уже свети давлати эконом шид дӯстони азиз. 20% истифода бурда истед тамом.